Roda zna da pariti? Da. Da, evo nog, da? Dobro, probaj. Gledaj, ili taj тут над этим? Говори što. Ćao svima, mi se ovdje šetamo pored hotela Valdi i vidite ovu slatku patkicu. A evo još jedna i već smo bili vidjeli na nebu rodu. Gledaju sad. Ja ću. Da. Ova patka je baš smiješna. Idemo da vidimo. Pored nje se probudila. Bila je spavala, izgleda da smo je mi probudili. I onda tamo još mnogo pataka. I sad ćemo da pređemo preko onog lepog mosta sa cvećem. Vidite ovo neke čudne krugove i ovo ogromno drvo. Gleda guske. Gdje je guske? Evo vidi. Eno ih i guske. I vidite, ovo izgleda da je tamo kućica za guske. Na vodi. Ili za pse, ali kako vam misli da dođete tamo? Ove čudne kućice sigurno za njih. Mom, evo. Da. Vidite. Ovo je baš smiješno, je nadrljali. Kao da je i to pravo. Ovo guska glumi da je neka ozbiljna. Vidite ovu patku, kako je... Vidite ove ribe! Vidite ih! Vidite ovu belu ribu. Karpe soji. Vidite ovu crvenu. Ajno, ona je cijela crvena. A vidite onu patkicu. Ide ispod mosta. Gledaj, kako velika. Šaran. Wow, kakva riba. Evo još jedna. Još jedna. Puma vidi. Wow. Ona patka se sakrila tamo od nas. Wow, ove ribe, ima ih tako mnogo. Ima i ove bele i ove. Prelepo. Eno i tamo ima. Eno ga palmi. Ima nekako pazi. Evo ga. Vidite ovo prelepo palmu. Vidite gdje se popeo. Popeo se ovdje na vrh ovaj prelepi palm. I sedi pored palmice. A eno još jedna palma. Kako su lijepi. Imaju oni čak i svoju sopstvenu kućicu. Imaju i golubovi koji ne žive. Vidite šta ovdje ima još pataka. Liče malo kokoške. Vidite, ovna patka je izašla. Pazi da nas ne uplaši. Vidite, ova patka je izašla i priča s ovom patkom. Ova patka radi neke čudne zvukove. Kao da hoće nešto da kaže. Gusi. Kako je smiješna. Krči, ona spava. Eno jedna spava. Sa otvorenim očima. A vidite ovo koja je pobegla. A vidite ovu malecku. Ima ih baš mnogo. Eno ovdje Malo srna. Ovo je pomah. Ova maša nam se hoće da se druži s nama. A ovo je baš smiješno, ovo što je pobegla. Hoće da napadnu nas. Bežimo. Hoće da nas napadnu. Eno jedna koja je pobegla. A evo kokoške. Evo i kokoške. Evo jedna koka. Petov. Oj. Ko. Vidite ovu patku, kako je blizu. Oni hoće da se druže. Da, samo ovo je slučajno pobegla iz tog kaveza. Sigurno kad su ih hranili, eno ga prolaz. Vidite, ona je onamo sigurno prošla. Ova
mama, a vidite ovu čudnu patku koja stavlja glavu u zemlju. Jedu travu. Idemo. Pazi, piše drži rastojanje. Ova patka je povukla drugu patku za red. Wow. Vidite ovo pauna. Kako veliki rep. Wow, to je sve rep. Ja sam mislila da je to kamen. Kako su lepi, ima 2 pauna ovde. Wow, gledaj šta je. Evo opet ova ogromna riba što smo bili. Kao da imaju zlatne škrke. Evo je ona patkica koja se bila sakrila. Sjajno. Vidite ovu belu. Idemo tu. Vidite ove 2 patke. One se nas uopšte ne plaše. Ćao patke. Kako su smešne. Pa, ovo nam se približava. Vidite ovu patkicu, uopšte nas ne plaši. Kako su slatke. A evo i ovdje ima ovog cveća. Ovo je već drugi most. To je baš ovo lepo. Evo ovdje ima ljuljaška i sve Igraš. Vidite, ove 2 patke se tepaju. To je bila neka mala borba. Izgledalo sjajno. I šta su te 2 patke radile? Tepala su se. Ono još je ovih mnogo patka. Vidite, ove ogromne ribe su prelepe. Ima ih tako mnogo ovih riba. Nekakve su ovakve. Sjenice gledala. Mi ćemo pošto da se vratimo. Idemo ovdje.